Kwa ihinda rĩa mieri ĩrĩ rĩu kuma mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta agathike mukana wa kurugamia thuguri ya wendia na uguri wa cuma nguru guku bururi-ini, ahuri biacara kuma kaunti ya Nakuru ni makaite kurumirira kurugamio gwa thuguri ĩno, kuna ni makurirwo maitho ni moritũ maingĩ, kuna matirahota kwirugamirira kimuturire. Ahuri biacara aya aria ni atumia na airĩtu kuma kaunti-inĩ ĩno ni maikĩtie ihoya kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta aigue ihoya riao na areke macokererie biacara-inĩ ĩno, kuna riu ni maremetwo gwĩtiria nditi na moritũ ma kimuturire kuma rĩrĩa mukana ũyũ wagathikirwo. Hatuna hata capital zetu ziko kwa store kwa sababu tufungia chuma bila notice. Tafadhali tu president wetu tuhurumie, akitukonja watoto wamefunga shule, tunashinda bila kitu ya wanashinda bila kitu ya kukula, tunashindwa tuwapeleke wapi? Tafadhali president wetu tuhurumie. Ni maugite o makoretwo magitwarithia thuguri ya kungania icunguruma cia cuma matura-ini, indi o matire mekuruhania na wuici wa cuma uria wakoretwo ugicungiriria wanangi wa indo cia thirikari. Ukiangalia uchumi wa saizi, unga imepanda kabisa, mafuta imepanda, yani maisha imekuwa ngumu. Sasa kwangu mimi niko na watoto 7 na niko na my brother mgonjwa kwa Kenyatta. Aki president, tafadhali sikia tu kilio chetu, tufungulie kazi aki tafadhali tufungulie kazi, tuko na shida. Mimi ni asola, huwa naokota hizi machuma, ndio huwa inanisaidia. Kwa saa hii serikali nimetupwa nje, saa hii sina pa kuelekea, hata jana nililala nje, hata saa hii sijui mahali nitaingilia. Kuringana na atumia ya ngwataniro yao iri na memba makiria ma 3,000 kuria mari na mawatho na mitaratara iria makoretwo makirumirira ya kuhitana na uici wa cuma nguru. Kama single mother, hatuna wanaume wenye tumetegemea, tumejitegemea sisi wenyewe. Kama mimi niko na watoto 3 secondary. Sasa hii walifunga shule, hata wakupewa report book juu sikulipa school fee. Mamangu mzazi ni mgonjwa, sina hata pesa kumnunulia dawa juu mmetufungia kazi. Kila asubuhi ikifika tunakuja kuketi hapa, hatuna lolote la kufanya, nyumba zimefungwa, pesa zenye tulikuwa nazo kidogo za biashara zimeisha. Mukana ũyũ wa kurugamia thuguri ya wendia na uguri wa cuma nguru guku bururi-ini warugamirio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta mieri 2 mihituku thutha wa tabarĩra ngũrani cia thirikari guthatio ni wuici wa cuma nguru nginyanagia rĩrĩa mitaratara mirũngĩrĩru ĩkagathĩkwo niguo wendia na uguri ũyũ ugacokereria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Owang'ang'a.